Mweri Kioto wa gisiasa Saresio Dhuranira na ugete mwankatha inote mugwatu riboti kuma kire bunge ya kaunti ya Meru nyuma yawe kumiandikira barua mweri muthiru akienda kumenya ni ku mutaratara wa budget ya kaunti ukinyite kuringana na watho uria urungamirite untu uyu mwankatha ino minister wa kigina na baterie kwithirwa akunenkanira mbungeni ino maratathi ma gutariria mibango ya thirikari ni kenda mbunge ikinya kirore untu uria wabaterie kuruthwa mwaka muthiru. Mutugi Karehe na riboti ino. Nithuranira Saresio ni muteteri wa Kioto kia mwingi naru akiuga naandikire kira kwa mbunge ya Meru barua kuri ntariki 24 mweri jwa mbere mwaka juju agitagia kumenya witi na mbere wa mutaratara wa kuthondeka budget ya kaunti ya Meru ya mwaka jwa 2022 gwita mwaka jwa 2023 arathuranira ugite gutema chokiaro na mwankira narua inde akiuga ari na uma mutaratara jojo jotiambitie akiuga na ndi budget ya Meru iri gwatine information ende nayo into bibitaikua so tore ata cycle yetu kana budget yetu ya mwaka jo twetete nkauga iri gintu kira twitaga gichamariro iri thinene ndire kangwitithie mwaka umwe kiri mutaratara jo kuthondeka budget cia kaunti kuringana watho wa mwaka jwa 2012 bwakigina kia mwingi mbere mani ntariki 30 mweri jwa 8 aria minister wa kigina bati kunenkanira barua ya kuthondekwa kwa budget kiabire ntariki 1 mweri jwa 9 thirikari ya kaunti ni bati kunenkana mubango jwa miaka 5 mutaratara jo ritingu gikendega kurukwa ni mbunge kiabithatu ntariki 30 mweri jwa 9 minister wa kigina nenkanire county budget review and outlook paper kendega kurukwa ni mbunge kiabina ntariki 21 mweri jwa 10 mbunge kurukia county budget review and outlook paper kiabithano ntariki 24 mweri jwa 2 minister wa kigina nenkanire county fiscal strategy paper kiri mbunge kendega kurukwa kiabitantatu ntariki 15 mweri jwa 3 MCA bakurukia county fiscal strategy paper kiamugwanja ntariki 30 mweri jwa 4 minister wa kigina nenkanire budget kendega ategerwa ni MCA kiabinana ntariki 15 mweri jwa 6 MCS bethire bari kudikana na ikarobia mwingi kwariria mathabu jaja thirikari mutaratara jwa kenda ntariki 30 mweri jwa 6 MCS bakurukirwa riro mibango ya kaunti ruria rukarutha kaunti gutumira mbesa na mutaratara jwa muthia ni ntariki 30 mweri jwa 6 MCS bakurukirwa riro kigina kienda kwa kaunti rutharo kuthurania ugoti jantariki cia rojo nande minister na bati wiki assembly gintu twetaga county fiscal strategy paper area assembly nayo ena ntuko mwanga tariki 15 cia March kumikorokia into bibi ketho bitithithitwe kwena inya muno batwe budget ya 2023 2024 Meru tumba kutho tutimionete na ndiro mbarathuranira kiri mbunge ya Meru no bisi ya ngabana niguciatira gutigira ni bagukaukia maguru kiri kuthingata mutaratara jojo gutigira budget ni kuthithwa na mpui bakarende bone ora tumba ku resolve issue je nonto yaraga kwa resolved by tariki 15 cia mweri jo twetete tomba gukara ja county ya Bomet mwaka jwa 2013 na 2014 na nkuchani cia tora cie koti ni onto i sheria na sheria yuni lazima thingatwe na mutaratara jura jurio kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare.